Poštovana gospodo, dragi prijatelji, dobroveče i dobrodošli na još jedno druženje, siguran sam, divno druženje sa našim velikim prijateljem Salihom Selimovićem, istoričarem, koji je po mnogo čemu jedinstven, a pored ostalog i zbog toga što posle njegove rodne Sjenice, siguran sam, najviše voli Pljevlja. Tome je dokaz i ovo 15-minutno kašnjenje, jer je prosto Salih bio prezauzet od svojih prijatelja, naših sugrađana i siguran sam da ćete uvažiti to. Večeras, ovo veče priređuje Srpski kulturni centar Patrijarh Varnava u saradnji sa Srpskim nacionalnim vijećem, a promovisat ćemo knjigu pod naslovom Srbi, muslimani i njihov identitet, knjigu Saliha Selimovića u izdanju Srpske književne zadruge, knjigu koja je izašla prošle godine, dakle prije 5-7 mjeseci. Nije na odmet da u samom uvodu i kažem samo par rečenica ko je naš večerašnji gost. Salih Selimović je rođen 1944. godine u Tešnju, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije istorije i geografije uspješno je okončao na Univerzitetu u Sarajevu. Autor je preko 20 knjiga i 115 stručnih, naučnih i brojnih publicističkih radova. Pored toga, sarađuje sa više muzeja i arhiva, a učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih naučnih skupova, okruglih stolova i tribina. Redovan je član Matice Srpske, akademik Srpske razvojne akademije i član Udruženja književnika Srbije. Za svoj rad dobio je brojna priznanja, a siguran sam, jedno od ljepših priznanja je i vjerna pljevajska publika koja svake prilike dođe, jer naravno ima šta da čuje od čovjeka koji je naš večerašnji gost. Za jedan uvod u večerašnju tribinu ja ću pročitati dio uvodne riječi, odnosno kako to Salih napisa, riječi unaprijed, koja prethodni onome što je iza nje u ovoj knjizi. Godinama sam se bavio poreklom, islamizacijom i dvoverjem kod naših muslimana. Dugo sam razmišljao kako na kraju sva ta saznanja svesti u jednu kratku i jasnu rečenicu. Posle više odrednica, muslimani srpskog porekla, muslimani muhamedanci, srpski Turci, turski Srbi, Srbi Muhamedove vere, Srbi islamske veroispovijesti. Bilo je uvek jasno ko su i šta su bili naši muslimani pre islamizacije. Zato sam se odlučio za naslov Srbi muslimani, smatrajući da je to najadekvatnije i istorijski i sociološki najutemeljenije. Daleko najveći deo zatečene populacije posle tursko-osmanskih osvajanja su bili Srbi, što su pokazali i prvi turski popisi Stare Raške, Bosne, Hercegovine, Kosova, Metohije, Skadarskog i Smederevskog Sandžaka u drugoj polovini 15. i tokom 16. veka, pa i kasnije. Prihvatanjem islama su navodno postajali Turci, a nisu bili Turci, niti su to mogli biti. To je moglo da bude samo pragmatično političko opredeljenje. To turčenje pod navodnicima je tako nazivano jer su Turci Osmanlije kao osvajači doneli islam u naše zemlje. U pogrdnom smislu su naše muslimane nazivali Bošnjacima. I sam protagonista bošnjaštva, Benjamin Kala, je u svojoj istoriji srpskog naroda bio izričit da u Bosni i Hercegovini žive Srbi sa 3 vere.
On piše u Bosni i Hercegovini pod 3 religijama ima samo jedan narod, srpski. Ali ti konvertiti nisu htjeli da više budu ni Srbi, iako su i dalje govorili srpskim jezikom, proslavljali stare opštenarodne praznike, pisali ćirilicom i držali se i dalje čak i mnogih predislamskih običaja. Traženi su novi identiteti. A šta su to naši muslimani mogli da budu? Razume se da su mogli da budu samo ono što su i bili po poreklu, jeziku i tradicijama pre tursko-osmanskih osvajanja. Eto, poštovani prijatelji, bilo bi ovo, siguran sam, jedan solidan uvod u ono što će nam o ovoj knjizi i o ovoj temi, knjizi koja je definisana između 2 korice, a temi koja nikad neće biti definisana niti završena, govoriti moj i vaš prijatelj Salih Selimović. Salih, izvolite. Hvala Rajko. Pomaže Bog i dobro večer. Ja nema potrebe da posebno nešto govorim, ja sam ovdje, kao kod kuće što je rekao Rajko, poslije Sjenice ja ne volim Plevlja. I evo promocija ove knjige. Obavljena je u Beogradu i evo ovdje u Plevlju. A sutra u Tivtu. Ali ja moram prvo moja Plevlja da zadovoljim ovdje, pa onda idemo dalje. Ali u Beogradu je štampana, naravno, u Srpskoj književnoj zadruzi, to je obavljena prva promocija. Plevlja su inače zahvalan grad. Puno ljudi ima obrazovanih, Plevlja su dala ogroman broj intelektualaca, daju i dalje. I hvala Bogu što je tako. Posebno što u posljednjih nekoliko godina, Bogu dragom hvala, Plevlje su se vratilo sebi, to sam još jedan put rekao čini se prošle godine i vidim da to pratim ja sve što se događa u Plevlju, preko mreža, ima bi dobijem i novine. Dobilo mi svaki primjerak, skenira i pošalje. Tako da sam zadovoljan, drago mi što tako Plevlja se bore da opstanu u situaciju kako jesu, da svoje bogatstva koriste što bolje za sebe, za svoj narod, za svoje stanovništvo ovdje, a ono što se mora, što kažu, dati caru i česaru, to se naravno i daje. Ali to je jedna druga tema koju ja neću da govorim, samo sam trebao da vas uz pozdrav to da kažem. O islamizaciji, o identifikaciji naših muslimana piše se puno. Ali više sa onog političko-ideološkog aspekta, zapostavljajući stvarne istorijske izvore. I to relevantne istorijske izvore, nepobitne. Malo prije Rajko je pomenuo popise, na primjer. Popisi iz 15., 16. i 17. vijeka apsolutno pokazuju da je ogromna većina stanovništva područja Stare Raške, pa dela i Stare Crne Gore, Kosova i Metohije, Bosne, Smederevskog Sandžaka, odnosno kako su to tako tuđi nazvali beogradski pašaluk, tako se. Također sve su to, ogromna većina je bila Srba, pravoslavni, bilo je i katolika, nije bilo sporno, ali uglavnom prevlađivalo je pravoslavno stanovništvo i svi su bili Srbi. Pa da li bili sad muslimani ili katolici, da li pravoslavni, ali to je bitno da su bili Srbi. Zato strani istoričari koji su prolazili i putnici kroz naše zemlje, oni su to stalno u svojim zapisima beležili. Znači, nema dileme koja je. Imena u turskim popisima su sve srpska imena. Slovenska, u našem slučaju, srpska imena. Ima i biblijskih imena, kao kod muslimana ima kuranskih. Ali to su uglavnom domaća imena i iz kojih su nikla kasnije i prezimena. Jer u vreme tih popisa nije bilo prezimena. Samo ime domaćina, ime njegovog oca i naravno tamo zavisi koje vrste je popis i njegove poreske obaveze. To su radili turski popisivači, nisu radili domaći ljudi. Pod strogim nadzorom kadija.
Znači, kad je strogo bio odgovoran za tačnost i ispravnost popisa. Zato su ti popisi izvori prvog reda. Došlo je nešto dokumenta iz turskih arhiva, iz Istanbula, negdje preko 20.000 koji treba se prevedu. Ti su popisi, jedina teškoća kod tih popisa je što je to sve bilo na starom turskom jeziku koji je vremenom mijenjan, kao i svaki jezik. Jezik je živa materija, se mijenja, dograđuje, nove reči se ubacuju, novi znakovi, tako da je malo stručnjaka za taj staroturski jezik. Ali imamo mi sad nekoliko tih stručnjaka koji su i doktorirali i oni prevode. Ko zna, sad će se još u tim popisima pokazati, u tim dokumentima. Ali je činjenica da su do sada ono što je prevedeno sve pokazalo šta je šta. Popisane su i crkve, i manastiri, sve je popisano. I nema dileme koje tu žive, jasno i glasno. Sad, kada su Austro-Ugari upali u Bosnu, i u ono vrijeme kad su kratko držali Srbiju, ako se sjećao ovdje možda istoričara, oni su rušili sve pravoslavne bogomolje i džamije i otvorili, naravno, katoličke bogomolje. Međutim, u Srbiji je to brzo prevaziđeno jer je Srbija uspjela da se oslobodi i da, naravno, stvara svoju kulturu i širi svoju religiju. Ali u Bosni je neka druga situacija. Oni su vidjeli da prilikom okupacije Bosne i Hercegovine pravoslavni muslimani zajedno brane Bosnu i ne žele tu austrougarsku vlast. I onda su tražili način kako da to nekako naprave, da se muslimani i pravoslavni u Bosni mimo iđu, kao i u Staroj Raškoj. I to su i ovdje radili. I kad je došlo za prinudnog upravnika, nažalost Bosna ima i sad prinudnog upravnika, Benjamina Kalaja, koji je bio mađarski Jevrej, on je dobio zadatak da, kako zna i umije, razdvoji pravoslavne i muslimane. I da ako mogli da formira novu naciju, to je ta bošnjačka koja je govorio, to su Turci zvali Bošnjacima, ali ne u smislu nacionalno. Turci nisu imali naciju. Kod Turaka nije postojala nacija, sve do 20. veka. Znači, otomanizacija ili turcizacija je tek tada kod njih formirana. Oni nisu imali naciju u to vreme. A ne muslimani, naravno, nisu. Oni su zvali u jednom pogrdnom smislu i prema prostoru na kojem žive. Bosanac ili Bošnjanin ne može na turskom da se izgovori tačno. I tako je nastalo ono Bošnjak. A onda je Rimi kao je se sjetio, on je inače bio istoričar po struci, je bio akademik, Mađarske akademije. On se sjetio toga, evo prilike da stvorit ćemo novu naciju od muslimana u Bosni i na taj način ćemo razdvojiti. I širiti propagandu kod muslimana, stvarati strah od Srba i od Srbije. Nažalost, propaganda, mi znamo svi šta je, kad su mediji i tadašnji mediji, naravno, i literatura bili u rukama te okupacione vlasti u Sarajevu. Međutim, i pored toga, veliki je otpor bio kod muslimana za to. Pogotovo jednog dela intelektualaca, Begova i Aga. Jer su smatrali da to ne vodi dobru kan tad. Ni ovo sad, verujte, nije to. Trenutno može da se nešto napravi političkim i ideološkim propagandama, ali trajna rješenja su u nauci. Tu su trajna rješenja. Znači ono što je zasnovano na naučnim dokazima, na tradicijama, a tradicije, kao što znamo, traju i traju, ne mogu se lako narodu ukinuti tradicije, onda došlo je do, tako da kažem, ne polarizacije i među muslimanima. Jedni su bili zato da ostanu samo muslimani, a jedni su prihvatili bošnjaštvo. U literaturi su često nazivani i kod stranih autora. Muslimani muhamedanci, muslimani muhamedanske vere, Srbi muslimani, srpski muslimani. Znači, zato, pomenuje to nekako što je uvodno naveo, i to lutanje.
to je lutanje postalo, vjerujte, smešno, tragikomično, jer ni sami muslimani više nisu znali ni ko su, šta su, ništa. Ne mogu da se snađu u svom tom galimatijasu oko njihovog identiteta. Ipak, krajem 19. i početkom 20. veka, jedan broj muslimanskih intelektualaca, književnika, među njima bilo i begova, trgovaca, su tražili načina kako da se vrate svojim izvornim korenima. Jer kad imaš koren, ne možete niko srušiti. To isto kao drvo, ja kada objašnjavam obično ljudima. Ako drvo nema koren, će da padne. Srušit će se. A tako i nacija. Ako nema utemeljenje, naučno utemeljenje, ne može da ostane. To su takozvane sintetičke nacije. Znači, te sintetičke nacije su u našim prostorima, ima ih nekoliko. Pa jedna od tih je i to bošnjaštvo, ili ono što je bilo muslimani sa velikim M. Popisi koji su obavljeni za vreme Kraljevine Jugoslavije 1931. godine pokazao je da je na prostoru Kraljevine Jugoslavije bilo 162.000 muslimana koji su izjasnili kao Srbi islamske veroispovesti. Nešto malo više bilo je i na popisu 1948. godine. Sad to je komuniste zabrinulo, jer su oni još u programu Komunističke partije Jugoslavije imali razbijanje srpskog nacionalnog korpusa. Zbog toga je došlo do one saradnje između komunista i ustaša u zatvoru u Mitrovici kad su potpisali sporazum o zajedničkoj akciji o razbijanju Jugoslavije i srpskog nacionalnog bića. Vidite, to su činjenice koje malo su bile poznate, o to u udžbenicima nema. Sad tek se pojavljaju ti neki dokumenti, ti podaci. Jer su već 1945. godine od Srba odvojili Makedonce i odvojili Crnogorce. Znači, smanjuju taj broj Srba, da ne bi Srbi kao nacija bili dominirajući u Jugoslaviji. Ali trebalo sad još, jer se kao muslimani izjašnjavali još dosta ljudi i kao neopredeljeni, i kao samo muslimani. I da se ide na stvaranje i muslimanske nacije. Ako se sjećaju i stari amandmana na Ustav od 1963. godine o borbi CK Bosne i Hercegovine i CK Jugoslavije da se muslimani prevedu u naciju. Da se, ovo ozbiljno kažem, tu reč prevedu. Znači jednostavno da se proglasi. Što je i učinjeno. Ali je i to bilo lutanje, isto, za muslimane, to je bio jedan strašan pogrešan potez, jer hoćeš da budeš ono što nisi, a nećeš da budeš ono što jesi. I onda Ustav 74. godine to i verifikovao. Ali to lutanje nije prestalo. Vidite, 1953. godine jedna publikacija izašla. U toj publikaciji su predstavljeni svi funkcioneri na saveznom i republičkom nivou. Pa i muslimani. Njih je bilo 157. Od tih 157 funkcionera muslimana, 67% se izjasnilo kao Srbi islamske veroispovesti. 11% kao neopredeljeni, 3% kao Crnogorci. Znači, i Crnogorci su Boga mi, to je još više, to je već bilo jasno, gotovo je, kad je elita se tako opredelila, znači, muslimani se ne daju. Jedna nova publikacija, 1957. godine, isto urađena, naslov je publikacija bio Ko je ko u Jugoslaviji. Možda se stariji neki i sećaju te knjige. Ona je poslije povučena, nema je, jednostavno nema. A i ona je pokazala iste podatke. Međutim, vidite i sad i najnovije vreme. Popis u Srbiji 2002. godine. Po tom popisu 907 muslimana se izjasnilo kao Srbi islamske veroispovesti. Samo 907. Posle onih ratova koji se desili, je naša tragedija. Popis 2011. 2550.
Znači, počeo da raste. A sad ovaj popis posljednjih 2022. godine 4200. Što znači da ta svijest ipak ne može da se tako briše gumicom. Ali sad još jedan drugi podatak. U izjašnjavanju sa jezika 33.000 muslimana su jasno da govore srpskim jezikom. Šta to sad govori? Ono što sam malo te rekao, ne može se Srbi tek tako od muslimani izbrisati da ne budu Srbi kad jesu. Ko zna, sad će pokazati u sljedećim popisima. Ali je sad važno da mi, svi, radimo na tome. Jer ne može, teško se stvari odvijaju same po sebi. To je zabluda, znači mora da se radi. I ja se nadam da će se stvari još bolje ispraviti i popraviti. Da će to lutanje naših muslimana jednom prestati. Budite ono što jeste i ne bojte se. Sve dok je ovog lutanja, problema će biti. Eto, toliko sam teo da vam nagledam kratko, jer sad smo bili tamo, malo nam je, ja ne volim nekoga inače izlaganja, ali ako ima neko pitanje, evo... Evo, prosto. Ja, i hvala vam. Prosto, ja ću za početak da preuzmem ulogu ovako sagovornika, pokušat ću da budem sagovornik vama, profesoru Selimoviću, vodeći se sadržajem knjige o kojoj je uglavnom večeras riječ, i tim istorijskim tokovima i posle Berlinskog kongresa, kada je za visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, koja je okupirana od strane Austro-Ugarske, imenovan Benjamin von Kalaji, mađarski Jevrejin, čija je majka bila Srpkinja, čovjek koji je napisao prvu istoriju Srba, čovjek koji je svečano pokršten u Sent Andreji i dobio hrišćansko ime Srboljub. Naravno, iz njemu poznatih razloga postaje predstavnik za Bosnu i Hercegovinu i, kao što ste vi kazali, ima sebi da je glavni zadatak da u kontekstu kakvom jeste stvori novu naciju. Znači, to sjeme zla je, da uslovno tako kažem, posijano od te strane, odnosno onim uzvikom, onim primalnim krikom grofa Andrašija, ministra inostranih dijela Austro-Ugarske na Berlinskom kongresu na plenumu, kada je Austro-Ugarska dobila vojnu upravu na ove srezove u Staroj Raškoj, kada je on pred svima rekao da je zabao glogov kolac u srce srpstva. Dakle, morali se naći načini kako da se to uradi. Vi u ovoj knjizi na sjajan i koncizan način govorite o onome zašto se Benjamin Kalaji i njegova ekipa uhvatili da bi stvorili u krajnjem posebnu naciju. To su kristijani, bogumili i do dan danas neispričana priča o mramorima, stecima i takve stvari. Još prosto da kažem jednu... Da, svakako, profesore. Samo da vi ste pomenuli te popise. U prvom popisu Hercegovačkog Sandžaka, u jednom selu našem ovde, od nekih, čini mi se, 187 imena poreskih obveznika, pominje se samo jedan krstijanin. Jer su popisivači posebno izdvajali krstijane. Znači, bezmalo 0,5% je u svemu tome bilo neko ko se barem po vjeri razlikovao. Evo, prosto fino bi bilo da čujemo od vas na koji način i kako ste u knjizi prezentovali, dakle, te elemente za koje su se uhvatili Austro-Ugari da bi učinili to što su učinili. Ja sam se posebno tom temom bavio i 2-3 rada su objavljena, a u nekim još knjigama sam radio uzgredno, naravno ne direktno.
Oni su trebali da nađu materijalne dokaze da bi opravdali proglašenje jedne nacije. Znači razlike u odnosu na Srbe, pravoslavno. Oni su se poslužili bogumilstvom, Stečićima i Bosanskom crkvom. Ali to je palo. Bogumili su odmah pali. Mislim, to je, Steći su također pali. Crkva Bosanska, ajde da kažem kad govorim već o Stečićima. Dva naučnika, jedan je bio Englez, jedna je bila žena Amerikanka. Oni su, verovatno preko svojih institucija tamo, da se dokaže šta predstavljaju ti Stečići. Da li su oni stvarno materijalni dokazi o postojanju bogumila na teritoriji Bosne i Hercegovine? Pa i ovdje u nekim našim krajima imamo tih Stečaka. I tadašnji direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Alojz Benac, znači Slovenac, je bio veliki stručnjak, bio arheolog i istoričar. Ali on je bio direktor tog muzeja i imao je nalog da sve što može da se, još tada, pa 60. godina, da se promoviše u interesu nečeg posebnog u Bosni i Hercegovini, posebno kod muslimana, naravno. A da se pravoslavno stanovništvo Srbije i Hrvati na neki način tu eliminišu. Ta djevojka, ta žena koja je posebno se bavila kažem Stećima, on je njoj postao mentor. Ali ona ima naučničku savjest, ona je dobro zadatak da radi pošteno i ona je obišla sve ta velika nalazišta tih Stečaka. Tražila je da li ima kakvih simbola ili tekstova na tim Stečićima. Od 66.000 registrovanih Stečaka na teritoriji Bosne i Hercegovine, samo 300 i nešto ima simbole koji se mogu tumačiti. I ona je to snimala, tumačila. I dođe na konsultacije kod direktora Benaca u Sarajevu i njemu kaže, profesora, on je bio i profesor na univerzitetu, kaže, ja ne mogu da povežem nikakve dokaze na osnovu tih simbola i znakovana Stećima sa bogumilima. A on je nju pogledao, osmehnuo se i rekao ovako, to je tačno, ti to možeš da napišeš, a ja ne mogu. Znači, on imao zadatak. Da. Ne može. A još jedna stvar, na Stećima imate simbole luk i strela. Imate kompozicije loga. Imate krstove. Pa iznad Kulina bana i njegove crkve gore nekoliko krstova. A njega proglašavaju bogumilom. Bogumili ne daju krst, preziru sveto trojstvo. Preziru bogatstvo, preziru vlast. A njih na teritoriju Bosne kao naroda nije postojao. Bilo je monara kao bogumila. Po nekim njihovima posebnim, oni su zvali hiže, tako te neke njihove, gdje su oni sastajali. Ali to nema veze sa crkvom bosanskom ni sa pravoslavnim ni sa katoličanstvom. A crkva bosanska, ona je bila specifična jedna hrišćanska crkva, naravno, jer u toj crkvi je bilo svetotrojstvo. A čim je svetotrojstvo i krst, ona je hrišćanska. Druga je sad stvar bila što je ona sebe samu proglasila za autokefalu. Ne tražeći saglasnost ni Vatikana, ni Konstantinopolja, odnosno Carigrada. Ako je bilo to tako, da je ona nije bila hrišćanska, što je nisu anatemisali? Ne. Ta crkva bosanska nikad nije bila anatemisana. Nije bila izopštena iz hrišćanskih crkava. Iako je nisu kao priznavali, ali nije jedna njih priznavala. A većina bogosluženja je bila pravoslavna, istočno pravoslavna. Tako da je ta crkva bosanska u stvari bila samo, kako bi rekao, nije baš možda čista jeres, ali na neki način jeres u pravoslavlju. U organizacionom smislu prije svega. Da, u tom nekom smislu, ja. Sad ovaj drugi naučnik, Englez, i on je na tome radio. John Foyle, tako se zvao. I on je došao do istih zaključaka.
I on je to isto rekao tom direktoru Benatu. Rekao, pa dobro, vi možete, ali ja ne mogu. Znači, još tada nauka je oborila tu tezu da su muslimani potomci Bogumila. U tom popisu prvom u bosanskog Sandžaka, kaže 455. godine. Kao i Kosova. Nema nigdje nikakvih Bogumila. Nema ni krstijana, nema ništa. Zato što je na zahtjev Vatikana bosanski kralj Stjepan Tomašević, a prije njega i Stjepan Tomaš, njegov otac, nešto uradio, ali malo. Oni su dobili zadatak da sve te krstijane, ako nisu hrišćani, kako se zvali krstijani, mislim da je toliko smiješno kad ljudi počnu da pričaju gluposti, da ih mora prevesti u katoličanstvo. Ako hoće da dobiju materijalnu i vojnu pomoć od Zapada, u odbrani od Turaka. Tu pomoć im nikad nisu dali. A oni su nazvali mnoge te kristijane pokatoličke. Da bi, kad su Turci došli, oni su se vraćali u pravoslavlje i čak je dugo još bilo i tih kristijana koji se drugačije izjašnjavali. Prema tome, to je toliko jasno. Sviđa nauke, naravno. Sve je jasno. I ti materijalni dokazi, znači, pade u vodu. Ali oni ne odustaju. Ni danas dan. Izmišljaju, pišu, šta ne rade. Ja kad nekad slušam, neko mi pošalje od kolega, slušaj ovo, pogledaj ovo. Pa kakve gluposti pričaju ljudi, a imaju DR, profesor, doktor. Ja, man čoveče, šta si sebi dozvolio? Ako ne smiješ da kažeš istinu, bar čuti. Bar nemoj da brukaš nauku i struku, i sam sebe. Eto, to je ovo što se tiče Bogumila i što se tiče te crkve bosanske i ti materijalnih dokaza. Još, kad je u pitanju materijalnih dokazi, pisani izvori, svi dokumenti koje su izdavali bosanski kraljevi i veromože bosanski, svi su pisani ćirilicom. Svi. A ugovore koje su sklapali, na primjer, nećeš sa Dubrovnikom, uvijek su pisali u 4 primjerka, 2 ćirilicom i srpskim jezikom, 2 latinskim, jer u to vreme latinski jezik bio prevaljao. Latinicom i latinskim jezikom. Apsolutno. Evo, u Dubrovniku imate, to je tako složeno, imate sve da pogledate. Znači, za stiče nauke, tu dilema nema nikakvih. A ćirilice su, pa postoje, 1877. godine Muhammed Bek Ljubušak, kapetanom, skupio je neke narodne umotvorine, ono po ugledu na Vuka Karadžića, on je tu knjigu štampu ćirilicom, je došlo u 67. godine u Sarajevo. A ja kažem, šta je sad Austrija? Ona je to vidjela, ne možemo da odvojimo nikako muslimane od Srba, ne daju ni pismo, čuvaju, ali to zabranilo. Upravo, profesore, siguran sam da će biti interesantno našim prijateljima. Pomenuli ste taj otpor, zajednički otpor pravoslavnih i muhamedanaca okupaciji Bosne i Hercegovine posle Berlinskog kongresa. Ako se ne varam, dešavanja u tom periodu faktički su negdje ostala u sjenci istorije. I negdje sam naišao na jedan podatak da je to bio u stvari zajednički otpor pravoslavnih i muslimana okupaciji Bosne i Hercegovine. Čak se pominje i ta parola za krst časni i vjeru Muhamedovu. To se pojavilo i u Hercegovačkom ustanku 1880. Tako je, sad sam htio to da kažem. Približno pola bilo je muslimana i pravoslavnih. I to je bila parola. I vodstvo koji su vodili tu pobunu, isto je bilo pod muslimana i pravoslavnih. Koran prvi je preveo čovjek koji je bio pop. Verujte, nevjerovatno. Ja sam uspio doći do originala tog prevoda koji je on napravio. Štampala ga je državna štamparija Kraljevine Srbije 1895. godine. Znači, ta saradnja je postojala, ali to nije kapitalizovano kako treba. Znači, sve je to bilo
jedan odličan put da ta politika Austro-Ugarske padne. Međutim, mnogo je, mislim da je najtežu situaciju napravio sultan. Kad je on 1915. godine proglasio džihad i muslimane tražio kao dobrovoljce, kao Durumije, da idu u Austro-Ugarsku vojsku i tursku vojsku da se bore protiv ondašnjih savezničkih sila Antante i mnogi su išli na ruske fronte, tamo su stradali. Tako. I onda se veliki broj muslimana, jer poziv na džihad, te muslimani su, pogotovo tada nije bilo mnogo baš njih prosvećeni. Strogo su bili usmereni verski, to je za njih bilo svetinja, gotovo kraj. I otišlo je iz Bosne i odavde iz ovih krajeva 15.000 ljudi. Najveći deo je izginuo. Jer su naravno, neće Austrijanci tu će da šalju svoje na najteže borbene linije nego šalju ove. Čak je jedan primjer, jedan bataljon naših ljudi, iz naših kraja, Stare Raške. Komando je tim bataljonom, naravno, turski oficir, nisu dali naši oficiri. I sad, na jednom mjestu izginu sve, strada. Naši ljudi bili borbeni, nisu uvijek jaki, ciče vojnički. I dolazi narednik Čavuš koji je preživeo i njemu raportira, on nije ni došao na položaj. Kaže, izginuše, kaže, ovi naši Bošnjaci. A on kaže, Ahmaci. To je bio njegov odgovor. Ahmaci, budale. Pa naravno budale, nego šta? Za koje babe zdravlje se borili? Za tuđe interese. I tu je bilo tako, tu su poslije napravljeni promašaji veliki, jer Austro-Ugarska to poslije i ona iskoristila, da svojom propagandom još doda da odvoji pravoslavne i muslimane. 1915. godine u odbrani Beograda 1.500 muslimana je branilo Beograd iz naših krajeva. I odavde iz teorije je bilo. Da su srpski komandanti bili oduševljeni kako se oni moraju. Zakletu položili kralju Petru. Hođa ima naravno tu zakletu, oni su to ponavljali. Ponavljali zakletu, polaže državi svojoj. I to je prošlo išto zadnjeg zapad. Kaže, kovi. Posljednje 2 barikade u Beogradu, pred Austro-Ugarskom vojskom su branili muslimani. Gdje je sad narodno pozorište? Bila je barikada kojom je komandovao, on je bio iz Gonja, jer Šemso Midović, on je komandovao. Ništa dok nisu u topovima razvalili 2 barikade, u sreću nisu mogli da prođu. A komandir jednog ratnog broda na Dunavu, rečnog broda, bio isto iz Sjenice. Halilović je, da? I on je komandovao. I oni monitori oklopili, Austro-Ugarski, oni jednici imaju mitraljez, 10 mornara, akcija da se prostavi. Opkove, nema druge. I on kaže ovako, oslobađam vas zakletve, ko hoće neka skače u vodu, neki ne. Ne, niko napustio brod, svi su otišli na dno. Znači, imali ljudi, ali mi nismo umeli neke stvari da iskoristimo. Ni jedni ni drugi, da budem iskren. Znači, malo je falilo da nije tog stranog faktora bilo. Ali kažem, sultan je napravio muslimanima najtežu. S tim pozivom na džihad. To je opasno bilo i to je sve parametrio. Evo, prosto, profesore, dakle, jedna ta mrlja, faktički, pomenuli smo je ulazak Austro-Ugarske vojske posle Berlinskog kongresa. Međutim, bosanski muslimani, vodeći se da li ustancima u Srbiji, dižu ustanak protiv Otomanske imperije 1830. 31. 32. Čuveni zmaj od Bosne. Prosto siguran sam da će biti interesantno da nam kažete vaše viđenje tog neobičnog ustanka koji je digao čitavu Bosnu. Bosanska vojska je prešla i ove krajeve pod vojstvom Zmaja od Bosne i odlučujuća bitka se dešava, ako se ne varam, negde u okolini Leposavića pred Kosovom i taj Lipljana. Da, ne, Leposavić je daleko, dakle, prošli su Leposavić kod Lipljana, dakle, u srcu Kosova polja
I taj čuveni govor Zmaja od Bosne kad kaže sutra ćemo na polju Kosovu da osvetimo predik. Da, tačno. Vidite, bosanski, u stvari, treba biti tu, istorija mora da bude tu objektivna. Oni se nisu baš toliko bunili protiv sultana kako su bunili, ali su bunili protiv reformi, kojima se na neki način htjela ograničiti vlast i samovolja u pokrajinama tog begovata i da se hrišćanima daju. To je početak tih reformi koje su omogućili hrišćanima da jedan slobodni život. Međutim, pojavila se i tu tada ta ideja o kojoj ti hoćeš da kažeš, da kad je mogla Srbija kao pravoslavna, Srbi pravoslavlju dobije autonomiju, hoće i oni svoju autonomiju. Kao Srbi muslimani. Eto, sultan naravno nije dao lijepo koju cijenu, jer on je znao da se to tada desilo, vjerovatno bi se tada ujedinili još tada, da napravi jednu državu sa dve autonomije. Okay. I onda došlo je do pobune, naravno, organizovana je pobuna koju je vodio Husein Bek, tamo pišu kapetana, inače od te begovska stara, begovska porodica. I veliki broj begova prihvatio. I oni su sa vojskom krenuli, jer je sultan poslao vojsku, njegova je stigla na Kosovo. A ta bosanska muslimanska vojska je preko ovdje naših krajeva učestvovali su prijevaljski muslimani. Stigla je na Kosovo, došlo je do bitke, pobjedi sultanu vojsku. Ovo, to je bila iznenađenje za tursku brivka. I onda ono što je veliki problem kod nas i pravoslavnih muslimana, podmitljivi smo znate. Odmah su krenule pare, da se begovi navade, da se razdvoje, da se unese tu neka zla krv među njih, da ima neki koji je preči da sad bude vezir bosanski, a ne Husein kapetan. Najveći je problem su napravili hercegovački begovi. Kad se bosanska vojska povukla u Bosnu kao pobjednik, turska vojska, turska vojska je nastavila dalje za njima, jer su već neke begove kupili. Tada je Ali Paša Rizvanbegović Stočević napravio životnu grešku. Posljednja bitka je bila na stupu, tada je stup deo Sarajeva, ako znate, tada je bio pregrađe, došlo je do odsutne bitke. Ponovo bosanska vojska počeo da poraži tursku vojsku. I Ali Paša sa nekoliko svojih begova izvuče se. I Bosanci budu poraženi. Da vi pazite šta je igra sudbine. Ali Paša je bio nagrađen posle toga. Dobio je vezirstvo, Hercegovina odvojena kao poseban vilajet, a tada je bila Sandžak samo, tada je bila i vilajet, znači rang više, a Paša dobio čin vezira. Jeste, kad je on kasnije video šta je on uradio, on se pobudio, ali bilo je kasno. I onda sultan pošalje Omer Pašu Latasa, Mihajlo, koji je bio Mihajlo pre islamizacije, on je bio oficir austrijski, a je prešao zbog očevog problema koji je Otas napravio, on je pobegao za Bosnu, poslije se islamizirao, ali je bio sposoban. Dogura do profesora na jednoj akademiji njihovoj, onda vidi se ovo da bude i učitelj sultanu, te slikarstvo, jer je bio dobar slikar, dobre karte crtao, vojne. On je slomio taj pokret u Bosni, pokret za autonomiju u Bosni. Stotine ljudi je likvidirao, stotine ljudi je poslao u progonstvo i Bosna klekla. Znači, taj pokret za autonomiju više je poražen. Mirna Bosna. Pa bila, pa ja, to je. Mirna Bosna. Sila učini sve, ali pazite, ne može, sila može uzeti zemlju i gradove. To kaže stara pjesma. Ali ne može tu ništa da bude. Ni ovdje. To je tinjalo posle i dalje. Pokret za autonomiju Bosne postojao i uvek. Mi eto slavimo Mehmeda Spaha, vođu muslimanske organizacije, jugoslavenske muslimanske organizacije. On je bio autonomaš. Ali šta će, vladajuće partije u Beogradu da bi imale većinu u Skupštini, pristajali su na kompromise sa njim, kao što svi sad po Skupštinama to radi.
za 2-3 odbornika ili poslanika napravi se i za crni đavolom koaliciju, ajde. I to je tako, to je uvijek bilo tako. I eto kažem, taj pokret je tako, taj Husein kapetan Gaddafijevića, ali je zanimljiva pjesma koju su oni pjevali. Vojska pjeva ide, mi idemo na Kosovo ravno da osvetimo naše prađedove. Znači, ta srpska ideja nije umrla. I svijest, da. Da, ona je postojala. Što Austrija ni Turska nisu mogli da uzmu. Možda, profesore, sjetim se, svo vrijeme 16. 17. pa možda i jedan dio 18. vijeka, naravno Otomanska imperija kao ozbiljna država, šalje svoje ljude da ispitaju kakvo je stanje u njihovim zemljama. Dakle, šalju svoje oficire, vrhunske obavještajce koji podnose porti izvještaje. Većina, ako se ne vara, tih izvještaja o stanju nacije na prostoru Bosne i ovim našim prostorima, većina tih izvještaja govori najgore o muslimanima na ovim prostorima. Dakle, izvještaji Otomanske imperije, ljudi Otomanske imperije govore sve faktički najgore o tome da su loši muslimani, o tome da poštuju još dijelom hrišćanske običaje, dijelom predhrišćanske običaje. To je neka, uslovno rečeno, ta priča koju ste pomenuli o dualizmu. No, da. I siguran sam... To je dualizam i sinkretizam, znači to vjeruju, dvoverje, eto, da prevedemo najjednostavnije, a to je dvoverje i danas prisutno kod mnogih muslimana. Evo, na Pešteri je moć, slave je Đurđev dan, to je veliki sabor, sad, evo, svake godine, Petrovo dan, Ilin dan kao Aliđu. I kad sam ja to pisao i objavio, oni me napadaju, ti nas sve postrubio. Pa jer vi saborovi, ti si ti bio na saboru, pa jesam, pa šta se ljutiš? Mislim, tako gluposti. Ali politika je politika. Ovo kad si pomenuo, ima jedna priča koju ću vam ispričati, moji muslimani to ne vole, tu priču, kad je Mehmed Fatih osvojio Bosnu, 1463. godine, mada to nije tačno da je sva Bosna tada pala, ali ajde sada nije to tema. I sad on pošalje trojicu muderiza, to su profesori islamske teologije, da prevode u islam. Dao je rok 3 godine. A poslije toga dođu da mu podnesu izvještaj, šta su uradili. I poslije 3 godine dođu oni sultana, podnose izvještaj i kažu ovako, usmeno. Mi smo sve učinili što smo mogli. Preveli smo dosta. Ali 2 stvari ne možemo da im nikako uzmemo. Koje? Kaže, rakiju i svinjetinu. A sultan, onako u ljudni, to su Boš muslimani. Znači, Boš pravi muslimani. To ne vole da se... Ta priča postoji, ali ne vole da se to priča. Jer Boš znači prazno. Prazno oglav. Pa ima, Nemci koristi tu reč, kaže Boš, prazno. Eto, to je to. A ti si me naveo da moram to podesiti. Profesore, nekakav logičan slijed svog tog odnosa bosanskih muslimana, prvo prema reformama u Osmanskom carstvu, zašto mi ne možemo da imamo autonomiju kad je Srbija dobila, to je 1830. godina, Hati Šerif. Dakle, onda okupacija Austro-Ugarske, sve te stvari izazivaju jedan revolt, da ne kažem, jedan poseban osjećaj, protestni osjećaj kod muslimanskih intelektualaca. I prosto je neverovatno. Praunuk Sulejman Paša Skopljaka postaje srpski pjesnik. Osman Đikić piše himnu srpsku. Oni se ponose u bezbroj. Dakle, već, ako se ne varam, jedan veliki dio mlade Bosne kasnije čine muslimani. Kako da ne. Bio je nekoliko, da.
tačno. Pa pazite, kad je atentat Gavrilo Princip izvršio u Sarajevu, Austro-Ugarska je hapsila sve one za koje se sumnjalo da su naklonjeni Srbiji i Srbima. U Mostarskoj gimnaziji bilo je 139 učenika koji su bili muslimani, ali su izjašnjavali kao Srbi. Svi su bili pohapšeni. I puštali su samo one koji su pristajali samo da kažu da nisu Srbi, neka budu šta god, hoće samo da nisu Srbi. Puštali su. A jedan momak, bio je Alajbegović se prezivao, on je posebno se suprotstavljao i rekao je na suđenju, u Sarajevu bio proces tim koji su ostali uporni, sarajevski proces bio je, Boga mi je bio žestok, mnogo je momaka tada stradalo. On kaže otvoreno, doći će i nama beli orlovi. Znači, Srbija će doći i mi ćemo doživjeti slobodu. Toga je glave koštao. Ovi drugi su osuđeni bili neke vremenske kazne, ko je imao para da plaćivo i vadio tu decu, a njemu su život uzeli. Od mučenja je umro. Oni pazite, 139 učenika. 14 godine. Pa to je stvar neverovatno. Znači, ta ideja je bila jaka, ali svim sredstvima su se borili, nažalost, i komunisti, da tu ideju ubiju, ideja ne. Bez obzira šta mi mislili, ja, kažem, imam neki moj diferenciran stav i prema Titu i prema komunizmu. Imalo je tu i nekih stvari koje mi pamtimo, nisu bile ni loše, ali prema srpskom narodu su napravljene katastrofalne greške. Ovo je propastilo i muslimane, jer oni sad ispali, ne znaju, oni više šta su. Eto, to je taj problem koji uvijek protivnici rade i ne samo mi unutra, što među nama to radimo, strani faktor naravno to koristi. Pazite, u naredbi cara Franje Josipa, kad je krenula Austro-Ugarska vojska na Bosnu, glavnokomandujući general Filipoviću piše na jednom mjestu to isto. Kaže ovako, vidite tamo gdje su pravoslavni, katolici i muslimani. Sve morate preduzeti da razvojite pravoslavne i muslimane, a sve privilegije udovoljiti katoličkom elementu, jer to je naš element. Ali pošto katolika nije tada bilo mnogo u Bosni, negdje oko 17%, onda su doseljavali Italijane, Mađare, Austrijance, Njemce, Čehe, Slovake, naseljavali u Bosnu da bi povećali taj procenat katoličkog elementa. I 5-6% su uspjeli da poprave taj procenat. Pa ne znam, ja vam kažem, to je nevjerovatno. Prvi popis koji je Austro-Ugarska izvršila u Bosni, 1879. godine, posle okupacije. Većina pravoslavnog naroda, većina Srba. Znači, kad neko govori da je samo muslimanska Bosna, ja uvijek kažem, nemojte ljudi, ne poznajete stvari, pričate na pamet. I sad je pitanje koliko je muslimana većina, verujte. Jer mi sad znamo šta su sve tehnike moguće uvedene kroz elektroniku da možeš da računaš u hoćeš. Evo kod izbora, vami znate, možda se montira svašta, nažalost. Jer je ta elektronika postala i koliko je prijatelj narodu, s jedne druge strane i neprijatelj. Profesor, evo, da prigodimo pomalo i kraju ovaj čini mi se izuzetno interesantan razgovor. Koji su to koraci koje treba da napravi srpski narod, s jedne strane, uslovno rečeno, i koji su to koraci koje treba da naprave muslimani i bošnjaci na ovim prostorima, pa da se neka, da kažem, da se mnoge stvari da li zaborave ili na neki način razjasne i da bi prosto ostvaren bio zajednički život, ne suživot, ono što smo danas spomenuli, profesore. Nadam se da i vi ste se složili da se ne treba zalagati za suživot, nego prosto za zajednički život, ono što nameće svakodnevica. Ne kažem šta je to jedno pored drugih, pa jedna kuća pored druge kuće šta je. Ne možemo, mi živimo zajedno, jedan smo narod, jedan jezik, sve jedno i možemo samo da živimo zajedno. E sad, druga je stvar što politika čini svoj deo posla,
Nažalost, i veliki dio intelektualaca pristaje na to. Jer je činjenica da su intelektualci najpodvitniji i najkoruptivniji. To je istina, nažalost. Moramo to da priznamo. Ali, običan narod ne. Verujte, ja, evo, prisutan sam stalno u Crnoj Gori i u Bosni sam prisutan. Na Kosovu sam prisutan. Evo, neki dan smo bili na Kosovu i stalno sam tamo. A eto i u Srbiji živim. Običan narod je ovo to ti kažeš. Ajde, pusti bre, hoćemo da živimo, dajte nam da imamo poslu, da nam djeca se školuju, da nam djeca ne idu van, da ih zadržavamo ovdje. Sve te politike samo prave takvu štetu. Doduše, strani faktor radi svoj posao, naravno, i on to koristi. Sve moguće suprotnosti koje se među nama pojave, oni se ubacuju. I normalno, razdori su tu. A korupcija i mito, novac, naravno. Nismo lijeni na to, nažalost. Čast izuzećima, ne možemo reći da su svi takvi, ali osjećamo mi to svi na našim leđima. Narod je željan, pazite, mira i pravde. To su dve stvari, dve kategorije društvene koje su najvažnije, a njih je jako malo, nažalost. Kad su jednog kineskog filozofa, još u starom veku, pitali, šta je najvažnije za jedno društvo, da bi bilo prosperitetno, da bi napredovalo, da bi bilo zadovoljno? Kaže, dobri sudovi, pošteni sudovi i dobri putevi. Nije to ništa sad nešto drugačije. A kaže, čega ima najviše na svijetu? Najviše ima laži i nepravde. Ali, pošto mi to znamo, onda se moramo i boriti protiv toga. Jer da ne znamo, moglo bi se prodavati. Ali pošto to znamo, moramo se boriti. To ti deo odgovora koji ti tražiš, to mi nam moramo svi da prihvatimo. I pravoslavni muslimani. Znači, da tražimo puteve, modele, načine, da stvarno hoćemo da živimo zajedno. A da one galamdžije koji dižu halabuke za svoj neki interes ili neki grupni interes, da ih zaustavimo. I bila bi ovo što kaže doktor, bila Bosna. Jel mogu još samo da pitam? Može, kako da ne, Velo? Ali evo, za kraj, iako Rusi i Čečeni nemaju isti korijen, vjera očigledno nije problem i nikad ne bi trebalo da je problem među ljudima ko se kom Bogu moli. To evo imamo na primjeru. Tu imamo primjer da oni daje iste vrijednosti, isti pogled na život i na kraju ginu i jedni i drugi danas. Kako, eto, možete nam sad reći, očigledno vjera nije problem i te naše sličnosti nama isti korijen više pravi razliku nego toga. Da li se može nešto naučiti na primjeru Čečena i Rusa? Vjera može puno da uradi i s jedne i s druge strane. I u svijetu postoji jedan krug muslimanskih vrhovnih intelektualaca, vrhunskih šejhova, koji isto to što ti govoriš, da treba raditi na tome da se pravoslavlje i islam, pošto su najbliži, da se oni treba da zajednički udruže, ujedine, da stvaraju uslove za jedan normalan život za jedni i za druge i na svjetskom, na globalnom nivou, da bi se suprotstavili tom zapadnom satanizmu i tako, koji nam stalno, ja malo prije govorim strani faktor, a nam stalno se tu ubacuje. Jer mi otvaramo prostor i mi sami to radimo. Pa nešto slično se kaže i doslovno u Kuranu. U časnom Kuranu se kaže da će povratak Ise iz Nazareta čekati pravovjerni i pravovjerni hrišćani. Tačno. I to je jasno, to i Kuran kaže. To je istina. E sad, imamo zloupotrebe. Imamo zloupotrebe vjere u političke svrhe. Nije sporno da vrhuške vjere, poglavari, moraju voditi neku politiku, da ne mogu držati normalno, ali na nivoima običnog građanina, čoveka, to se ne sme da radi. Znači, vjera i jedna i druga, skoro iste stvari propovede, je li tako?
Što bi to bilo da sad nešto da smeta, što se neko prekrsti, a što je neko digne ruke pa kaže Allahu Ekber. Nema za to nikakvog razloga, ali se interesi posljedno pojavljuju i to je taj problem, to je problem. Interesi. A duh, vjerski duh isto je. Ne? Ja kad posmatram, ja sam jedno vreme interesovao me svadbe kod muslimana i kod pravoslavnih. To je toliko slično. Da vjerujete samo što ovamo se Hristu odvratljaju, a ovdje Allahu i Muhammed. I svi zajedno igramo kolo. Je kolo, i onaj običaj od dovođenja mlade, i ono sve, i ko vodi svatove, sve isto. Znači, tu za običan narod nema problema. Narod hoće mir, slobodu, pravdu. I ono što sam rekao, dajmo egzistenciju. To je. A meni neka se smuči kad slušam, mi zadržavamo. Koga zadržavate? Pa nama hiljade najboljih ljudi odlazi. To sve mlada snaga. Mladi školovani ljudi. Mi školujemo na zapadu našu decu. Eto, to je. Znači, treba se boriti, ali zajedničkim snagama, ono što ti imaš, kažeš, to samo zajedničkim snagama možeš uraditi. I da se tim koji mnogo unose tu nemire i ne mogu zaustaviti. Ima tu i nekih stvari koje su ne poznaju. Naprimjer, malo prije, možda smo pričali baš to, patriotizam ne znači da mržim drugu naciju. Ne znači ako neko ide u džamiju da je sad on neprijatelj i onaj ide u crkvu da je on neprijatelj. Ne. Nažalost, sad nam idu u džamije i u crkve mnogo oni koji malo šta imaju i sa vjerom, ajde. Ali neka im, bolje i to nego da idu na druga mjesta. I nacionalizam, nacionalan čovjek, koji se bori za svoju naciju? Pa mojte, pa to je njegovo pravo, pa to se zna ko je, to je u redu. Ali naravno, ako sad on taj svoj nacionalizam, svoj patriotizam nameće drugom i osuđuje druge, eto, već, to je druga priča. Ali patriotizam i nacionalizam nije šovinizam i nije fašizam, kako se često to natura ljudima. Evo, prosto, ako još neko ima pitanje, svi junaci nikom porikoše, barem oni što su čuli, oni što nisu čuli. Oni su junaci. Profesore, evo prosto ako smatrate da je ostalo nešto nedorečeno, evo. Ko je u pitanju? Evo, povukao je pitanje. Kažem, ako eventualno smatrate da je ostalo još nešto nedorečeno, možda bi bilo zanimljivo da naši prijatelji čuju, pretpostavljam da nastavljate traganje za poznatim muslimanima koji su se izjašnjavali kao Srbi. To je uostalom u vaše, ako se ne varam, 2 knjige sadržano, knjige koje su zbilja postale bestseller, da tako kažem. I siguran sam da ste nastavili proučavanjem ovako i posebno i uzgred traganje za tim ljudima. Naravno. Pa evo, u ovoj najnovijoj knjizi, prvoj sam obradio 54 biografije, a ovo je drugoj 80. Znači idem. Radim i na prezimenima, da vam kažem nešto, i to je vrlo važno. Jer kroz to proučavanje prezimena i kod pravoslavnih, kod muslimana, dođe se do istog. Verujte, jest. Tri sam tu, treću knjigu sad radi, treća ima, Boga mi, preko 900 strana, pozamašno sam otišao. Ali nema dokaza bolje da smo jedan isti narod, ljudi moji. 200 godina nazad, 300, a mi svi potičemo od istih prezimena, istih plemena, istih bratstava. Samo što je neko otišao u islam, neko je ostao u pravoslavlju, to je jedina razlika, nema nikakve razlike. Biće interesantno u svakom slučaju, ako Bog da zdravlja. Jedna od prvih promocija i te knjige, treće knjige na tu temu, neka bude ovdje u Pljevljima. Profesore,
najiskrenije hvala. Dragoj publici, poštovanim prijateljima, hvala. Nadam se da ovih sati nešto vremena nismo dobacili niko. Dakle, zajedno, zajedničkim snagama. Znamo ko smo, šta smo i jedni i drugi. Znam ja vele, ja sam razumeo što si rekla. Znam, na našu nesreću, tu se upetljavaju one snage koje to razbijaju i to uporno, vešto, dobro plaćene. U Boga se nadamo, amin Bože da nam pomogne. Zdravo. Profesore, hvala. Hvala i tebi.